Nchera kiumia kithiru. Ambirie kumvinyuria akirutaga nguo nibona ngairire njugaga mbu ndevariritie kuraga kugumisite gukorwa ni vamwe nao na nigetha tuendelee na maisha. Ni mbuna augire nie bakwa na ucio mundu agituika no akorwa ni mopu na agituika wa gukua. Okay, thairia akwenda kuma kuthaka na mathani mathira magukorwa tutienja goko ndungitura stress ni tondu no raririkana ciana ira watigire riu ukethira no wauga mbu kwa nini gukena ni tondu ndangiarutirwo kifungo kiu na rikia maisha although wanaria na kifungo rikiu ne karaga ngiriraga. Ndongamete Kamiti Youth Collective Training Center na giki igipindi giaku kiria wendete gitagwa Nchera. Mbetagwa Maureen Kinya Kiremi. Karibu sana mutegeri. Mbera marita jaku jonthe wina mianke ng'ana na umete ku? Niko marita jakwa mbetagwa Mathimwenda Wilson na mbumete Makandune na ndina miaka 21. Imbio thithirie kenda uretwa aja wa ICTC. Oni andaire skuru. Wina nirio bire kuendete kuria thairia utari kuretwa aja kana nirio bire kubigo kunagia kuria? Oni ni nkima na nyama. Ike wake wendete kuria nonto tamianke uwe nayo thaiji nio mwana ethera akenda kuria muno. We kirasi kiriko? Onde kirasi 8. Thaiji rio uri kirasi 8 kana wari kirasi 8? Ndari kirasi 8. Na mianke u we nayo irionania thaiji ubatere kwithira inyotheri uthiritie form 4 na atia kuri thaiji wina mianke u uri o class 8? Oni andatere sukuru kagita muno. Niki utere sukuru kagita kau? Sukuru twa akwebu twathithirie sukuru na turengo ndare uso sukuru. Ne imbio bathithirie kenda bwengwa sukuru? Mwalimu twaurire. Ike bwendire kuura mwalimu na mwalimu no utethagia aritwa? Katurire turi antu batano twamua kumuura. Nije mwalimu uteu aura muritwa atithithitie gintu na ata bwathithirie kenda bwenda kuura mwalimu na bwamuura urire atia? Batu ikatori tukatairoji ndarega gwita aja tura twamua kumuura. Mbere uta sukuru kiroto giaku kiari kiriku kana wendete kwao wathiria sukuru? Oni ndathiria sukuru ndendete kwa pastor. Kana imbio wendire kiri pastor kana kiri ngugeu ya upasta? Oni kintu kira ndendire oni igutumiria antu rutito rwa Murungu. Ngutumiria antu rutito rwa Murungu. Kou ikuonekania nwendete kuthoma Bibilia? Bibilia oni mendete muno. Ikiugo kiriku kiria kigukenagia kana kiria ukukiririkana muno kiri Bibilia? Ni twathike. Twathikagira aciari betu. Twathikaire aciari betu. Kiu ikio kithomo uthomete buru. Kiugwe nandi no kuona taka wathikite kana urio na ata wakarire kenda kwathika kou kuthira nonto inkuona nuije kwathika ni atia? Oni kia giatumire nkurukana mantu ya Murungu ni bora musiari aendere kumforcithia mbite sukuru na ndarega gwita sukuru. Nuije kithomo igintu gitumi muno kiri muntu. Niki waregire gwita sukuru? Nonto ugwe gwita kuura mwarimu na kwiro gacoka sukuru iu kaire ikwari na kagita gakathongi kana gakanene kaugwe gwikwa sukuru ingi. Niki wendire kiugwe kurega gwita sukuru na no kuona gwita sukuru ikuthongi kana igukwega?
Oni kia giatumire andonire ngia ndachoka na kungi mwarimu ungi no wampure oni twamba mwe kumura. Mbera na ndora kiuraja ura ntukwe kwitherwa iri kuma rukiri mwanka ogoro kuma igita riaku ria gukira mwanka igita riaku ria gwita kunogoka. Oni ndarikia gukira rukiri oni mbukagira ngatandika gitanda giakwa ngeta maro tukanjia kuromba. Twarikia kuromba tukauma rukome tugeta mazoezi. Twauma mazoezi tukea tukanyua ucuru. Tumarikia kunyua ucuru tuketa ngugine cietu. Ngugi iu buritaga muthenya tiu ingugi iriku ta iu buritaga na ndita uguo ingugi iriku uritaga. Oni ndi aja oni mbithagio ndi ngugine kurima munda jwetu juri aja twandite ngia mboga. Mboga iu cio burijaga guku ndene kana mboga iu inacikagua? Mboga jiu ikatwenda iria customer ome. Customer bau bwenda iria ome. Nontu ingwitikia thaa iji uri aja utiumba gwita gucwa customers nao ome. Na tabona onire customers bau kana aguri bau ba mboga cienu. Aguri bau ba mboga cietu ni ka mwalimu uria twina we ni watu etha ena namba ciao andi mboga cia kura ya Jumatatu akeja akabaringia Jumatatu akeja tuka nkabaritira mboga bakajukia mboga ciao bageta kwendia. Mbesa iu kabone nkairwa kana inacikagua? Mbesa jiu ya mtu umaja na nenkairwa mbesa cia gwita na nenkairwa fea ya gwita kwao. Tuge na ndi mbesa iu ukanenkerwa cikethirwa iri nyingi na nuije kugwata mbesa ura mtu urathithagia kenda ona mbesa ukenda gucoka cukuru kana ukenda gwita kuthithia mantu jau jau kuretera mbesa u ta tuge kilimo. Nandi jauni nandi bo cukuru bu mianke ndakarome onto bo gucoka cukuru nandi ndenda ndaumaja mbitenkarite ngugi ja mbesa jangu jau ye kulima. Nuje thaira tukwaragia urembirite no kwenda gucoka cukuru ko kuga kogaruka thaa iji nontu ngukwira mantu ja kuona mbesa kana ko kugite ou niki mantu ja gucoka cukuru? Oni ndaugo tontu no mbite mbesa zikaura nandi antu ankarandi aindro ndite ngugi ziu ja mbesa. Ukarita ngugi cia mbesa igakuonagia mbesa kana ukonaga mbesa iu wewe ngo utenda gwicokia cukuru na mbesa iu tuge ugeta ukathomaga igita riaku ria rutha ukeja ukarita ngugi yaku ukona mbesa ugeta ukairira school fees kana mbesa cia cukuru. Oni kiakwa no mbesa zikeja kuoneka ja nkaita nkarita ngugi mbesa zikaura ngeta nkarita ngugi cia nkanda mboga ngaketha mboga ziakwa ngaendia mboga no mbitengu no nchoke cukuru. Mutegeri ugeta kuraja twina mantu jangi jejete ja kurigaria. Katwete na mbere kwaria na mwenda atwire imbio yongwa kia muretire aja mweti ntukweku ya mbere kuretwa aja nontumbirire waretirwe na muciari weja warugurirwa gate ya YCTC waigirwa atia kana wonire atia? Onire ndatonyire aja ndio ja mwenda ndatonyire gate-ini era ndaigirwe ndi sorry muno tonto kureto antu ja tonto nterigirite ketho nkethira antu ja ba onderigite cukuru mbitite kuthoma onderu cukuru njanjambia cukuru ndeta nkija ndethira kirauni. Kwa aja utekona ta cukuru uri kana botiritana gwa gentu kana nate ukwenda kuga? Aja gintu kira aja imuntu wengo akethro wengo no kwenda kuthoma mathomo jareo no juke mauku uthome yakinya thaa mugwanja witore irio biaku na no wite ketho ja mundene u witorite ngugi ciaku mundene nau nya kuthoma ku nya mundene ja juu
nĩ kũthoma gũkũ nene mũno. Thomaga mauku ta jarĩkũ? Oni ndomaga mauku, oni ndomaga mauku ja kuma class 4 mwanka 8 onto no mbumia onto mbesi tioneka ja secondary oni nchoke primary kai standard 7 mbendere na mathomo jakwa. Ũgacokwa cukuru thaa ici nontu kuona maisha jaku ũrĩa jarĩ tikaja thongi kwaria ũma teu. Ũgacokwa cukuru thaa ici wenda gwĩkĩra inya kĩrĩ gĩthomo kĩu gĩaku kwenda maisha jaku jagaruka. Oni ngacoka cukuru no mbongere nkurukie bura ndari mbere. Na ndembera kĩũranja buru ntuku ĩyo yaku ya kuia ũrĩa kwarĩ na waire na ũrĩa kwarĩ buru kenda wikwa kĩrĩ judge no kinyaja. Oni tukunde ya kuia omenda kariende kuru ndakariende kuru ki ndo nimpatie kujukia mbesa obisi ya mwalimu ndajukia mbesa ndamatuka cio ndi kumatuka musie ndeta ndakaranja ndikukaranja musiari aringiro thimu mwalimu ambi auga muritu akura akwana oni ndikurikia kugana musiari areja nyombe kwa arambukia rukiri aramburia nikituntutire ta sukuru oni taomba kumwira imbio kia tumandega gwita sukuru kwa karate kumau. Musiari areta gwi subsibo areja arangwata arambikia sukuru areta rero imbio kina thina sukuru mbesi ndari kujukia na ndare na ndatigaria o jangirie mwe ngirie mwe mwalimu ndajukitie ngiri 5 jarito ja kigerio ndirajukia ndirarea. Mbesa ukawaije ina cieki kana kawari ukuthingatia umenya aria mwarimu wekaga mbeca na mwarimu wari uu ntekugera rietwa ndikuira mwarimu ukethira ari headmaster kana ari mwarimu uri ubuthomithagia kana ni atia. Mwarimu ndajukire mbeca ciao ari ndipte mbeca jari obisini ewe au methene unika ndathambagia ndikuona mbeca ndajukia mbeca ndirekea mubuko ndikurikia kuweka mubuko ndikurikia kuthambia mwalimu bantu mbereja ndethoro ndikumagaruka kumaruka ntomita bakira sine ndireta bobioro ndiramatuka nata gwakarakarire kenda ugana ndi mbeca iji kanjukie kana kawari na kirigiro gya gutumira mbeca iji. Mbeca ciu oni ndategire ndona oni mbati tonyi obisi ndajiethira au onde kujikia mbeca cia ndaumagarukira cio ndigwita cio ndetire ndaragura nguo na cia jatigarire ndaragura cio iratu na ndirathithia shopping yakwa yonthe na nkurikia kuthia shopping yakwa mbeca ndirathira ndatigaria ngiri 1 nio ndethirwo ayo. Ngiri waikirie ko? Ngiri ne musiari atigirwo ayo mucie. Kagita kagacokwa nyuma kana ntuku eu igacokwa nyuma wenda kuia mbeca cia mwarimu ukaire. Kagita kau kairite gucokwa nyuma unitejukia kintu kia ntijukia mbeca cia mwarimu ringi. Niki utenda kujukia mbeca cia mwarimu? Ni maisha jara ndatonya ndene nchera ndona. Sukuru eu kayare boarding kana yare ya kwananja? Yare ya kwananja. Nata mwarimu amenyire iyowe waiya mbeca iu kana nata mwarimu amenyire iyowe waire mbeca iu? Mwarimu kejire atonya obisi arekite mbeca ethira jitio na ethira ndikumagaruka eja kirasi ne ethira ntiku kukaraja kana gukara YCTC tika kuthi mono nima kakwithera gukariaja ndene kenda ugateka kuthima kukaraja yani aja ikwitha yo kumaumi onto randa tonyiraji ndethire maisha ja omi mono nkurukie pora ndari muji
ajindethire nya kũũrwo kũrĩo aja kũu aja warega gũthi awarega kwathĩka ũkaũrwa Cukuru urenda kumbira kuurwa kwaja na gwa cukuru kakwena agukaria atia kana kakwena tofauti iriku? aja oni kuurwa kwaja ti umwe na gwa cukuru tondu aja uriurwa mwanka gwengwa wageria gukirwo rimwe Ukaigwa nande ugukanukwa na utenda gucokera aja kairi? Oni tenda kairi. Kiroto giaku kiria ugire giakwa upasta ukenerea na kiroto kiu kana thaiji ukinyaja ukauga inyo pasta bo ntikwenda kairi? Ai kiroto kiu oni ngukienda muno tondu nyande aja uju ndina Biblia kwa oni ngaigite era nkauma aja ndeta nau ome era nkenderea gutumira Imbio misete muno urenja kana uriome tairi ote aja imbio misete muno? Era ndirome oni misete gukara na antu tukiaranairia na ira tukwaranairia tukaraia nya rutete rwa Murungu au na te omba kwira aritwa bonthe baria bari Kenya na inya baria bakethira bagutegete? Oni kuri aritwa baria bakethira bantegete na baria bonthe bari Kenya oni nkabera batikagerie kuthithia meia cukuru ringi bagerie kwathika cukuru muno tondu mathomo nandi ijo number 1 ita na mbere kubera na ndi nkabera nya cukuru mtu akarega cukuru nenderee na cukuru aremerwo maisha nere muciari akoremwo maisha nkurukia kuthia jabura ndathithirie monka riratuma ndirauma cukuru ndendete inkwenda gukunenkera kagita gaka thongi thaiji utege kamereje ukethie antu bonthe bari ukwenda na kethira wina kaugo ga kubera nyata muciari oku no ubere kana no umwire? Oni ka ngukena muno tondu kuthaiko gwakwa kuria kwi kuthira nika ngukethia aciari bakwa be Kandune jabo Wilson Moria na Eunice Wambui nika ngubakethia na ingukethia ma brothers jakwa jonthe bendere na kundombera mbumia jabo bwega. Ugwe wari wa mbere kana iyogwe wari mwana wa mbere kiri muciari oku? Oni kuri muciari okwa ndari o bairi. Uri mwana o bairi kabwari ana bang'ana kana tika mpambiria u bwari ana bang'ana? Watu tuithairo turi ana bana. Ugwe uri o bariku? Ndari o mwambirio. Wari o mwambirio kana wari o bairi? Ndari o bairi. Wambira wari mwana o bairi. No kuona takao uri kionaneri kikithuku kiri bau bari nthiguru eku? Oni nandi undi kionanire kithuku tondu baba enyume kwa ba mbingata bwandetire ume bagatonya munkini. Mutegeri turaragia na mwenda na kethira uri muritwa wina uome ukenda gukurukira kiria mwenda akurukirite kaba kwathika kenda utuika muntu mwega kiri maisha jaku na kithomo ikigitumi muno kiri muntu ntuko otayanarua egita otaratha iji tukona na kaire Mutegeri mbetagwa Maureen Kinya Kiremi. Mathina ja maingi muturirene jwa muntu jaciumairia nuntu bwa mantu jairi kuthithia tutithuganitie kana kuthugania tutikuthithia. Chera kiumia twitite ndaukithie rukiri
mwana agwa ntamĩaka nagwĩre ngĩtonya ndamwĩthĩra gwĩte ndagerire kumweleze kana mwana nagwĩre lakini watuĩka nĩra ũkaraga na mtu ukiona hata mũcore waku lakini ũkethĩrwo kũrĩ mbũra gũkuaga lakini ũtiethagĩrwo gwije